Ibu mau roti gambang nggak? Nih gigit. Ada yang kuat giginya pada hancur. Roti gambang ini. Orang udah kayak ayam. Lama ngulik mau Ibu, makanya latihan. Bang Dul nyenengin ya? Bang Dul nyenengin ya? Bawa pulang aja, Bu. Jangan, bini gue nyariin. Jangan. Taruh di kotak katanya. Emang gua Taruh di agar. kotak ya udah kayak museum. Agar kan taruh di kotak. Iya bener. Udah belum? Kalau udah cebok. Jorok nih. Eh, Bukan. Kalau jorok begini tuh, gua jorok tuh. Iya lu ngomongnya porno. Ya. Nah, lo bingung lo. Ya lo kan gue ngambil barang gimana? Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk, saya kebakaran, gare-gare kompor meleduk, aneh jadi gemeteran, warawiri keserimpet, rumah ani kebanjiran, gare-garenya kot mampet. Nyanyi. Hati-hati kompor aduh. Mau aja gue suruh Ayo dah. Lagi. Besok gue suruh dia. Lagi. Cik. Badut. Jangan takut badan blepot. Coba tenang, jangan ribut. Jangan panik kalang kabut. Mak, cucian angkatin, Mak. Ntar diambil gejek. Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk, rumah aneh kebakaran, Kasian deh lo. gare-gare kompor meleduk, aneh jadi gemeteran, warawiri keserimpet, rumah aneh kebanjiran, gare-garenya kot mampet. Lagi yang sebelah sini. Hati-hati kompor meleduk. Aku videoin ah. Cagidut. Video lagi. Meleduk. Mau aja gue suruh ya. Jangan takut badan blepot. Udah ah, terbang tenang, jangan ribut, Asik. jangan panik kabut. Aduh, Mak, cucian udah kering loh, angkatin, ntar kebakaran. Alhamdulillah. Udah. Penyanyinya orang sanggup. Udah. Soalnya sawarannya cuma gocap.